مهدی حسن شیوکارێکی سەرێکانیە لە هەولێرê dimîne ji neçarî koçber bûye niha çekdarên Murtezaq yên opozisyona Sûriyê di mala wî de asê bûne. Li Kuderê çalakiyek hebe li ser Rojavayê Kurdistanê beşdar dibe. Carekê min ew li vê derê stûdyo kire mîvanê xwe ji berîka xwe kilîtek derxist. Min got Mehdi ev çi ye? Got kilîta mala min e li Serêkaniyê. Çavên wî tijî hêstir bibûn. Min pirs kir kî di mala te de ye? Got Ereb tê de asê bûne. Min got Mehdi çima vê kilîtê bi xwe re digerînî? Kesereke kûr kişand. Got eger ez vegeriyam ez ê pê deriyê mala xwe vekim. Eger ve negeriyam û mirim jî bila deynin ser dilê min û bi min re bixin gorê û veşêrin. Tiştê ji we re dibêjim ne çîrokeke xeyalî ye ne jî ji fantaziya min e. Rast e serpêhatiya Mehdi ye. Mehdi Hesen dibêje piştî ku ew ji mal û milkên xwe bi dûr ket koçber bû edî wan tu cejin nedîtine. يعني وقت باv û dê çi kesê xort hebû ê mutezewîj dervî malê bû ew roja giş dihatin kom dibûn cem dayika xwe cem bavê xwe hazir dibûn me nanê xwe dixwar piştî nan em bela dibûn teban ji belabûna me jî çabû hundirê cadê de mal bi mal derî bi derî em li hev me dipirsî cejna hevdû me pîroz dikir tama xwe hew bêtan ça bêtan يعني ام دوري مالي خونه دوري خلكي خونه دوري اهلي خونه براكي من المانيا خوهك من العمودي بسمامكي من تركيا يعني ججن ويتشات ججن بوختا مريقش هالدورا هبرودني سر سفراكي سر باريكنان سر او كيف وخشي سر او ترباخه ايروس شو سر تربا جاخه قو السريك يعني باما واهلين بقش الدورا جنبها لي استني ازو بيركاخه ثاني ججنا خلكي سريك يعني وعفريني وجريس بي ازباورم ها جروجها ما ام جوالاتي خضر كتنج باجاري خضر كتن ما تجج نكلي باجاري سريك يعني از يعني مخابن از عجيمين من ايرو او خلكي كتير خانيه من وخانيه لا ابي من وخانيه دوست وهوالي من ايرو شوي جاميه لميتك ودعاتكن وخدي تعالى جير غنيوي درباسك تتخانيه مدرونشتي تتخانيه بري مدرونشتي تتخانيه بسمامي مدرونشتي چای خودت ده غفور بروک یعنی